Ngokuka Luka sesithathu. Kwathi ngomnyaka we-15 wokubusa kukaTiberiyu Kesari, uPontiyu Pilato engumbusi waseJudiya, uHerode engumthetrakhi waseGalile, uFiliphu umfowabo engumthetrakhi wezwe lase-Ithureya nelaseThrakhonithi, uLisaniya engumthetrakhi wase-Abilene, u-Anase engumphristi omkhulu noKayafase, kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakariya ehlane. Weza ezweni lonke laseJordani eshumayela umbhaphathizo wokuphenduka, kube ngukuthethelelwa kwezono, njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Isaya umprofethi ukuthi, izwi lomemezayo ehlane, lithi, lungisani indlela yeNkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, kuqonde izinsongansonga, nemigoqigoqi ibe yizindlela ezilelezekile, inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphumela ukubhaphathizwa nguye, nzalo yezinyoka, ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ningaqali ukuthi phakathi kini, sinobaba u-Abrahama, ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi, ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa, iphonswe emlilweni. Izixuku zambuza zathi, pho, sizakwenzani na? Waphendula, wathi kubo, onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo, naye onokudla enze njalo. Kwafika nabathelisi ukuba babhaphathizwe, bathi kuye, Mfundisi, sizakwenzani na? Wathi kubo, ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo. Namabutho ambuza athi, thina-ke sizakwenzani na? Wathi kuwo, ningamuki muntu lutho ngendluzula, ningamqapheleli, yaneliswani yizinkokhelo zenu. Abantu besabhekile, bezindla bonke ezinhliziyweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini, uJohane waphendula, wathi kubo bonke, mina kambe nginibhaphathiza ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo, oqoma lakhe lokwela lisesandleni sakhe ukushanelisisa isibuya sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu ebayala. Kepha uHerode umthetrakhi, esolwa nguye ngenxa kaHerodiya umkamfowabo nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerode, wenezela nalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane etilongweni. Kwathi bebhaphathiziwe abantu bonke, naye uJesu esebhaphathiziwe, ekhuleka, izulu lavuleka, uMoya oNgcwele enesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe, kwavela izwi ezulwini, lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Yena uJesu, ukuqala kwakhe, wayeneminyaka engaba ngu-30, eyindodana, njengokushiwoyo, kaJosefa ka-Eli kaMathati kaLevi kaMeliki kaJanayi kaJosefa kaMatathiya ka-Amose kaNahume ka-Eseli kaNagayi kaMathi, kaMatathiya kaSemeyini kaJosefa kaJuda kaJohanani kaResa kaZorobabeli kaSalatiyeli kaNeri kaMeliki ka-Adi kaKosamu ka-Elimadamu ka-Eri kaJose ka-Eliyezeri kaJorimi kaMathati kaLevi kaSimeyoni kaJuda kaJosefa kaJonamu ka-Eliyakimi kaMeleya kaMena, kaMathatha kaNathamu kaDavide kaJesayi, ka-Obede kaBowasi kaSala kaNasoni ka-Aminadaba ka-Adameyini ka-Arani ka-Esiromu kaFaresi kaJuda kaJakobe ka-Isaka ka-Abrahama kaThara kaNahori kaSeruki kaRagawu kaFaleki ka-Ebere kaSala kaKayinamu ka-Afakisadi kaSemi kaNowa kaLameka kaMathusala, ka-Enoke kaJarethi kaMaleleyeli kaKayinani ka-Enose kaSethi ka-Adamu kaNkulunkulu.